Morning perpetual dolan chon taka pengawa ta ku presam chai coach. Kay morning do na sa on don piyo ay chon wa ka ku presanan kan wa on kay na ko nan kay kan ay chon wa on kat na wi don pi ta chon wa on ke speaker legislature sa ko na bala wala pa kanan tayo mo search ako government wa chon wa on chon wa sa Iyang kasalenye o Merry Christmas man ko. Yes, sa wana chero nga Rahnwet o epit tapos Christmas. Dahil nusan sa sage, chuang way when I did the bebe no Wehwehn on Christmas. Yung kalalabak watch na batcho yung ride o kalalabak watch yung tapos Christmas. Yawa when Christmas song kong. Tal siya tapos yung kong benire kan na sang ride po catch. Christmas plan in Jesus Christ with you can celebrate Christmas informant, giving our love and presents. We can spend time with our families, or we can alam mato o alam presents. Christmas on ipin kawewe uya ranyo me ane pechel cheken uya kasamote kasarawi iputihen ache songko noro o wapiluya ranyo makchel penene kan kachpene te pachpene pochelen kak uya ache peren te songan makchel pepe makchel kak kchel kun uya wen kak melel kabaranita kchel nanachel memoro uya ranyo maramas kung kasaleta peren kaite ranin pacho te siswat apoyaki kecilkan kacaman uputian song komoro o songun moketkan me kacin uyayangar kecil o uya moket melel akin kaperani kecil apoyaki acakan kacaman tong kecil sapol me moketkan me kan kacin uya o kecil pilkan mokotot nan kupura kecil kano kiyang pagkailan kap metawo me kecailan uya acail totong kan tapasantikan tapasantasang ni pepol opere. Christmas ni doing Wehwehn ki o sang ni pin experience sang ni chukuchuk tami school ki sang nanong sarawi tami asesang akaya ramas tami baba no katabi yang ya Christmas uya mokutin uya bayo magchay o sampa kasarawi iputian Jesus Christ. Dunia sa watcha Christmas uya mokut kaparan nong chain aramas uya ang kapraban na chain penene aramas chapuli pula chay friend uya siya ko kung kapraban na chain aramas nya chay open na celebrate Christmas uya paraparan ben Christmas oh yeah yan so me checkin kawawi uptiya na chay song pagkik esan salam chay melin men pempek chay kin ese me chay song komero yara mas lempak men chong pila tipa chay kapag chay lang kakin sana eri chay chon sampa pon kin nan chay lang kak kiskisamente apa idak sakso makasampala chay mong kan chay lang konak sa en makalakan makasampala Ang inya Christmas Wehwehn ki ran me yen so sebeti hiran maramas kumyar ran in Denver ko tuaja exchange gift taka Christmas Hong Wehwehn pingai uya sumpung yung chaikin kamelo posan di sumpung kaunok restaurant hari iyang kasi yung palitiyo kanyang kawawi dituan dami Israel ko 4 child menasud pasong puse imiyang posuno kamele me Iran
Inaisang pong na Christ Catchstone. Christmas wawaki uputin songkom ajay songkom o Jesus Christus. Pinay kawawayo ngay Christmas kaperen. Christmas kisakis. Christmas mini sawin mom chocho. Waki ajay moni atar oralapi jaininta iputin songkom o arik. Mini sawin mewacho kaperen ongye. Wehwehn Christmas. Ang kauna katandang Christmas kami. Christmas, uyaran, kesempat, medan, tahun sampah unsap. Pergi uyaran ini macam kesamu ibutin acai songkono Yesus Kristus. Uyaran kaparan ok cai mentokai. Kaya sumber harus kan. Medan orang naik jauh school kan. Iyan sumber aray no na babakan pa aray tukso kam anso kisakis anso karon kana anso kasaleta tentang Christmas ketua naikin weweki renta na yay ibutian song komor Jesus Christ of maroprop kanine ban uyawi abang katirap tama utan ramen ibutian song komoro asyutra niminan December race limau. Bagaimana Israel snow kan bilput buyawin na Israel ng sumbong pugat. Alam melel me Jesus Christ ibuti ng sumbong December. At so apalisip ko sudah mami may maslikin kanin. Bagi abadong lumur. Bagi mengeter na samba kami nelelar me Christmas o right duyakilar meranin Christmas yay sumbong December. Ayaw diwiyalar arwan kilar sambang ut arwan kilar kapayatak sumbong December ang wiyak Christmas. Ap mau ta rup kanini aban katira ta kaiten December. Ari isu ambil kapoy-poy armas tabil kiyang ay puong armasan yang kamelele. Nang buksaraw yung masa nime. Kaya kung yan na wewegi medeno Pemerintahan bang kasalitan komila sang karang di kamu samba. Wow, samba dan kasarawi Christmas ibutian kamu na December. Angay pinay po siyang ibang pula-pulay po siya. Yayna choda basa kami siya rong nang bukan Christmas watch. Mornet siya danong kachong karma na rong na tetaka. Karong kachong kadangan o pepeyang na katesekan ng Fisisage ng AM Radio kita po tayo sa tuwa FM Radio wala sa 1.0 Fisisage live feed ng YouTube o Facebook o ng FSMTC Cable TV Channel 22 ng wikang natambay choto. Image masakapet ko ang kong nabatapunta kita kupurakan ng wika sa watch. Karangan o Merry Christmas. Say